A ma čaj lipi, gledate, čas sam malo nogu pokvarija, ali šime se vaš malo, znate, otišla k vragu kad sam zadnji put ove mine vadio na parangal, sjećate se, ma sam proba jednu novu varijantu da u Crvenom moru vadi mine na dinamit, ma mi nije baš pošlo za rukom. Ma, znate čas sam ja htio vas zamoliti? Ja sam zamolio ovoga lipog vašeg režistu, ovoga Davora, da me pusti da vam veli nešto ovdje u Toplisti. Znate šta je po sredi? Nema gostiju na našem lipom Jadranu, ma sam vas htio zamoliti, ali dolazite lipi, pomagajte, šoldi nam treba, moramo renovirati hotele, motele, a boga mi i privatni smještaj. Dođite ljudi naši svi, sada nema ni Švabača, šta rade svašta u moru i to. No smo sami sada lipo, čisto, prazno, čekamo vas, ovdje jednoručke vas čekamo. Znate onu radnička odmara se klasa, ma se plavi Jadran talasaje. Toliko sam ti ja reći, dođite, molim vas, ka Svetog Duju.